for the last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the President of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yari kuvuga ku makimbirane Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kuhabera ku butaka bwaho muri Kivu y'Amajyaruguru, aho umutwe wa M23 ukomeje ku Rwanda intambara y'ingurundura hamwe n'ingabo za FARDC igisirikare cya Kongo. Perezida w'u Rwanda umunsi ku munsi avuga ko nta na hamwe nta naho yigeze ahura n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se ngahurire n'ingabo z'umutwe wa M23. Ibyo bikiba kandi muri iyi minsi hamaze hasohoka inkuru zikomeye cyane zivuga ku makimbirane agenda azamuka umunsi ku munsi w'umugabo wita Kayumba Nyamwasa. Ese uyu Kayumba Nyamwasa ni umugabo umeze gute, n'umugabo uteye gute ku makimbirane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23? Ese kwinjiza amagambo akomeye cyane mu kanwa kwiyavuga u Rwanda ko ariko rutera inkunga M23 abikura he? Ese biterwa n'iki? Ariko mbere y'uko mvuga kuri reka mbanze mvuge kuri Kayumba Nyamwasa. Mwumva Kayumba Nyamwasa ni iki? Kayumba Nyamwasa, niba hari umuntu w'umuhemu ubaho, ubuhemu murabuzi? Niba hari umuntu w'umuhemu ubaho watangaho urugero rw'ubuhemu, ni Kayumba Nyamwasa. Kubera ko Kayumba Nyamwasa icyo yabaye cyo mu ngabo za RPA yarakigizwe, ntabwo yakigize. Nta n'igitangaza yakoze mu ngabo za RPA n'urugamba rwo kubohora igihugu cyacu yavuga na kimwe ati nakoze aka kantu aha naha ku buryo nagahemberwa. Nta na kimwe afite yavuga, ahubwo yagiriwe neza igihe cyose. Hari ukuntu umuntu agira amahirwe mu bihe bitandukanye bitewe n'ibihe uko biteye. Ko twavuga gutyo ntabwo bivuze ko dutera inkunga M23. Ikindi kandi M23 si turi abanyarwanda nk'uko mwirwa mubivuga ngo ni abanyarwanda nk'uko mubyandika ku mbuga nkoranyambaga za buri munsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze iminsi kandi avuga amagambo akakaye cyane akomeye ayabwira perezida wa South Africa Ramaphosa, amubwira ati ibyo twaganiriye kuri telefone, ibyo twavuganye byose ubigize zero urabihakanye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavugaga ko ibyo Ramaphosa yavuze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ntaho bihuriye n'ibyo bari bamaze iminsi bavugira kuri telefone. Ubanza hariya bishyira hanze ishyano ryari kugwa. Perezida w'u Rwanda kandi akimara kuvuga ibyo, James Kabarebe nawe agiye ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro cye ari gutanga mu minsi ishize yagaragaza ku bugome n'ubukaka ndetse n'ubugambanyi bukomeye by'umugabo witwa Kayumba Nyamwasa. Ati ni umugambanyi, ni umugabo retired General James Kabarebe, namwe magambo yatangaje mu kiganiro kimaze iminsi gitambuka. James Kabarebe ati ibyo yakoze byose birazwi. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuterane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga General Retired James Kabarebe yanenze Kayumba Nyamwasa avuga ko ari umugambanyi ushyira imbere inyungu ze, asiga kandi icyasha u Rwanda akagisiga ububabare ndetse n'ubugome. General Retired James Kabarebe atangaje inyuma yaho ikinyamakuru Newsroom Africa cyo muri Afurika y'Epfo kigaragaza amagambo akomeye cyane kandi cyagiranye ikiganiro na Kayumba Nyamwasa maze agahakabirika cyane se agaharabika ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame.
mu butumwa kandi yashyize kuri X, General James Kabarebe yakoze ibikomeye cyane kandi yavuze ko Kayumba Nyamwasa ari gushyira imbere inyungu ze bwite apana inyungu z'abanyarwanda. Ati Nyamwasa ni ikigwari kandi ashyira imbere inyungu ze kandi agambanira igihugu cyamubyaye cyanamureze kandi yakoreye. Yakomeje agira ati gukomeza kweza uyu munyamababi ndetse no kugoreka ukuri kw'amateka ni kimwe mu migambi yaburijwemo yo gushaka guhirika ndetse no guhishyira amabi yatumye ingabo za Afurika y'Epfo zipfira mu mirwano zari zifitanye na FARDC ndetse kandi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Muri iki kiganiro kandi n'iyi televiziyo Kayumba Nyamwasa yifashishijwe nk'inzobere muri politike ndetse n'igisirikare by'u Rwanda, agerageza kandi gusobanura intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu majyaruguru ndetse mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hashize hafi icyumweru kandi kirenga umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda ndetse na Afurika y'Epfo, bitewe kandi amagambo ya Perezida Cyril Ramaphosa wavuze ko ingabo z'u Rwanda RDF ari inyeshyamba ndetse kandi agahakana byinshi cyane ku byo yaganiranye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'ibihakorerwamo cyane cyane guhohotera cyangwa se abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bari hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Afurika y'Epfo kandi nka kimwe mu bihugu byohereje ingabo muri Kongo nyuma yo gutsindwa na M23 yashinje ingabo z'u Rwanda guha imbaraga no gutera inkunga uyu mutwe wa M23. Iki gihugu kandi gifatwa nk'igifite igisigaye gikomeye cyane muri Afurika kandi nicyemera ko umutwe wa M23 ari wo waratsinze ingabo za Kongo natse FARDC, SADC ndetse n'igihugu cy'u Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'abacansho batandukanye barwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kayumba garutse mu kiganiro umutwe wa M23 kandi uherutse kugira akawugirana kandi ndetse n'itangazamakuru wavuze ko nta bundi bufasha bahabwa uretse ubwa abanyekongo muri rusange. Uyu mugabo kandi wagiye uvuga cyane mu itangazamakuru mu myaka yashize Kayumba Nyamwasa ari ambasaderi. Kayumba Nyamwasa ikinshasa mu mugambi wa Tshisekedi wo guhungabanya u Rwanda. Kayumba Nyamwasa aherutse ikinshasa mu kwezi kwa Nzeri mwaka 2024 aho kandi yahuye n'abayobozi b'umutwe wa FDLR mu bikorwa biri mu mugambi mugari wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Amakuru kandi yizewe agera ku itangazamakuru bikomeye cyane nk'igihe akadomo.com ubwo cyandikaga iyi nkuru ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa Cyenda mwaka 2024 ku isaha y'isa 3 z'ijoro, igihe akadomo.com cyanditse iyi nkuru maze kisara hanze kirayitangaza. Amakuru kandi yakigezeho nuko muri Nzeri Kayumba yakoreye urugendo ikinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho n'abayobozi kandi batandukanye b'umutwe wa FDLR nyuma y'uko kandi hari hashize igihe Perezida Tshisekedi atangaje mu buryo bweruye witeguye kwiyunga n'uwari we wese wagira uruhare mu guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Perezida Paul Kagame. Kayumba Nyamwasa washinze RNC ni wagize uruhare cyane mu gushinga kandi agashyiraho ihuriro rya P5 rigizwe n'imitwe ikomeye cyane y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda na leta ya Kigali. Iri huriro kandi ryahozemo imitwe irimo nka Amahoro PS, RNC ya Kayumba Nyamwasa, FDU Inkingi ndetse kandi Ingabire Victoire na PS Imberakuri igice cya Metre, umutwe kandi w'iterabwoba wa LUD ndetse urunana wagababye igitero i Musanze mwaka 2019 kigahita kandi inzirakarengane z'abaturage bagera kuri 14 bose warushamiye kandi kuri iri huriro P5 muri rusange. Amakuru kandi yizewe avuga ko hashize igihe kirekire cyane Kayumba Nyamwasa afitanye imikoranire hafi cyane ya Afurika muri rusange ndetse kandi afitanye imikoranire ikomeye cyane hafi na Africa Theoneste Misago ushinzwe ibikorwa bya FDLR mu gice cya Afurika y'Amajyepfo ndetse na Alphonse Munyarugendo ubarezwa muri Mozambique mu gihugu cya Mozambique muri rusange. Muri iyo mikoranire kandi na FDLR Kayumba Nyamwasa
afashwa cyane bya hafi na Etienne Mutabazi nawe kandi wahoze mu ngabo za Habyarimana. Mutabazi kandi yigeze kuba umuvugizi wa RNC mu mwaka wa 2019 muri rusange. Mutabazi kandi yabanabaye muri komisiyo y'amategeko y'imyitwarire mbonera abupfura mu mutwe wa RNC, ndetse kandi mu mwaka wa 2022 yigeze kumvikana avuga ko FDR atari ikibazo ku gihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe wa M23 kandi wakomeje no kurwana kugira ngo urebe ko wafata ibice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo Goma yamaze kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nayo ikomeje kuba iri mu muriro. Bivugwa kandi ko ku munsi ku wundi Kayumba Nyamwasa avugana na Major Gaston Iyamuremye uzwi nka Victor Byiringiro uyoboye umutwe wa M23 icyo gihe kuri iyo mwaka wa 2024. Uyu mugabo kandi nawe yamaze guhitanwa n'ingabo za M23 ejo bundi icyumweru kirashira. Muri gahunda kandi nshya ya Kayumba Nyamwasa, Misago ashinzwe guhuza ibikorwa byose bikomeye cyane bya FDR, ndetse kandi ni ugira uruhare mu kubungabunga ndetse no kubungabunga cyane imbuga nkoranyambaga zikoreshwa na FDR. Mukawugara kandi ibyo bikorwa bitandukanye bya FDR ndetse n'uyu mugabo ukomeye cyane byose bishyirwamo imbaraga kandi bigatozwa abitwara gisirikare, ndavuga izi nyeshyamba za FDR zasize zikoze jenoside yakorewe Abatutsi umwaka wa 1994. Uyu mugabo kandi ndetse ni ugira uruhare mu bukangurambaga bwo gushaka abajya muri uyu mutwe nubwo kandi gukusanya imisanzu kugira ngo nabo bakomeze batera imbere. Munyarugendo kandi ukorera ubucuruzi muri Mozambique n'umugabo kandi winjiye mu gisirikare cya Habyarimana mu mwaka wa 1989. Abenshi naguri bakavutse bari kumva iyi nkuru. Kimwe kandi barwanya ubuyobozi bw'u Rwanda, abarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDR muri rusange. Azwi kandi ku izina rya kwitwa Monaco-Dola, avuga kandi yahoze ari komisisi mu ntara ya Burengerazuba cyane. Ava kandi indimwe ni Colonel Anatole Nsengiyumva wahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Munyarugendo kandi yarashinzwe ikoreshwa ry'intwaro nini cyane ku kigo cya gisirikare cy'i Kanombe hariya mu mujyi wa Kigali. Yaramaye kandi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu gace ka Apuweto. Urugendo kandi rushimangira umugambi wa Tshisekedi muri rusange. Ese inyabutatu ihagaze gute? Inyabutatu yo guhagarika ndetse no gutera u Rwanda yaba igeze hehe? Urugendo rwa Kayumba Nyamwasa Kinshasa urushimangira umugambi mugari wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi wo guhangabanya umutekano w'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda nk'uko yigeze kubitangaza ubwe mu rurimi rwe ndetse mu magambo ye. Mu Kuboza umwaka wa 2022 Tshisekedi yagize ati abanyarwanda ni abavandimwe bacu, ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe cyane. Bakeneye kandi ubufasha bwacu ngo tubabohore. N'abavandimwe cyane bakeneye ko gushyirwa ko twashyira ihamwe imbaraga zacu kuba twabakiza kugira ngo tubakure mu bibazo barimo. Bakeneye kandi ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi asubiza inyuma mu buzima bwabo. Kuva icyo gihe kandi yarushijeho gukaza imikoranire ndetse n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ahera ku guha intebe umutwe wa FDR kandi akomereza ku bandi bahunze igihugu nka Eugene Richard Gasana. Yemenye kandi ndetse na Gasana uko aba umuhuza bikorwa w'abantu bari muri gahunda zigamije guhuza imbaraga ndetse no kunga umutwe mu mugambi wo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi kuko hashize iminsi mike cyane hagiye hanze inyandiko yo kuwa 23 Nyakanga mwaka 2024 yashyizweho kandi mukono n'umuyobozi w'ibiro bya Tshisekedi Anthony Nkinzo Kamolole, igaragaza ko leta ya Kinshasa imaze igihe mu biganiro na guverinoma ya Nigeria kugira ngo yohereze muri RDC abanyarwanda batandatu bakomeye cyane.
6 men. Abo kandi nabakurikiranwaga cyane mu nkiko mpuzamahanga kandi bagahanwa n'ibyaha bitandukanye mu Jenoside yakorewe Abatutsi. Abo kandi bagiye bakurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga kandi mpanabyaha rwa Arusha rwashyiriweho u Rwanda ICTL. Bamwe muri bo kandi bafunguwe nyuma yo kurangiza igifungo bakatiwe ubwo bahamyarwa uruhare runini cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 kandi n'abagizwe abere nabo bari bifatanyije n'aba bagabo. Barimo kandi Sagahutu Innocent, Nzuwoneme Francis Xavier, Mugiraneza Prosper, Nteziryayo Alphonse, Ntagerura Andre ndetse na Azingiranyirazo Protasi, ndetse kandi n'abantu bari bakomeye cyane muri leta ya Habyarimana yateguye Jenoside kandi kanesha mu bikorwa. Muri bo kandi babiri bahoze mu nzego nkuru za gisirikare na Major Francis Xavier Nzonemeye wari ushinzwe urwego rw'ubutasi rwa gisirikare ndetse na Captain Innocent Sagahutu wari umwungirije icyo gihe. Zigiranyezo kandi uzwi nka Zi yari umuramu wa Perezida Habyarimana akaba kandi musaza wa Agatha Habyarimana. Colonel kandi Nteziryayo we yabonye kandi ishami rishinzwe arariyobora cyane imyitwarire mu gisirikare mbere ya Jenoside cyangwa se military policy, aba kandi perefe wa Butare muri icyo gihe. Mu gihe kandi Andre Ntagerura na Prosper Mugiraneza bo bahoze muri guverinoma mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abo bose kandi nibo Tshisekedi akomeje gukusanya kugira ngo bagire uruhare mu guhungabanya umutekano w'Abanyarwanda. Tshisekedi kandi mu nyabutatu igamije guhungabanya u Rwanda ndetse umutekano w'Abanyarwanda muri icyo gihe. Felix Antoine Tshisekedi, Kayumba Nyamwasa Alphonse ari kumwe kandi Toneste Misago, Etienne Mutabazi RNCP5 ari kumwe kandi na FDLR, Major Gaston Iyamuremye, FARDC, Wazalendo, abajenosideri ndetse n'abandi batandukanye. Uyu mugabo arakomeye cyane kandi afite umugambi mubisha wo kuba yahirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahora avuga ko nta kizigera gihungabanya umutekano w'u Rwanda kandi barebera bazakora byose ku buryo bari n'umutekano w'Abanyarwanda ndetse n'ibyabo. Iyi ntambara ikomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kindi igamije usibye gusenya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Intambara irasenya ntiyubaka, niko Umunyarwanda yavuze. Intambara itwara ubuzima bw'abantu, intambara igatwara ibintu byabo ndetse kandi naho batuye hose akaba umuyonga. Intambara iyo badapfuye abandi barahunga, intambara ibidatwitswe birahirima. Ngiyi intambara ikubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abenshi bakomeje guhunga bava mu byabo, yaba bari Goma. Gusa aka kanya nta kindi kiri kuvugwa usibye amahoro n'umutekano biri kuvugwa i Goma. Biri gutegwa n'iki? Ni M23. Mu kiganiro tubuze kubazanira ndaza kubageza umutwe M23 cyari cyo, ese abawuyoboye kugira ngo ugire imbaraga biva hehe? Na yindi ndeguza naho butaha. Yarusha amaze gusinya amasezerano yarusha amaze gusinywa, byavugaga ko tugomba kuvanga na FAR. RPA ikavanga 40%, FAR 60%. RPF yari yarabyemeye. Duhindura amagrade kuyakura mu yagorira ya kinyeshyamba tuyashyira mu ya za leta ya convention. Nyuma bigaragaye ko dushobora kuvanga ingabo. Hari abantu bake bamwe bavugaga ko bo badashobora kuvanga. Of course barabyumvaga ngo tuvanga FAR izadutsinda mu bigo itwice 40% kuri 60% atubazatwica. Abandi ibyo biganiro twarabiganiraga ku murindi, twarabiganiraga na Alex Kagame. Ndibuka tubiganira na Alex Kagame, twebwe tuvuga tuti nibavanga natwe tuzavanga, afanda hazagwa natwe tuzagwaho, tuzajyana nawe. Kayumba yari mu bantu wabonaga bavuga ko badashaka kuvanga, ko ahubwo bareka abantu bamwe bakihitiramo abafite icyo bazakora ntibajye mu gisirikare. Kayumba nibyo byari ibitekerezo bye kimwe n'abandi simbavuga kuko